Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 13 январь, Жалалабад шаарында жүрөбүз. Сиздерге азыр курс валюта бааларын билип берейин, туугандар. Сиздер видеобузга алдындан лайк кнопканы аябай басып өтүп кетиңиздер. Каналга катталбагандар каналга катталып койсоңор, ушундай сонун таак маалыматтарды биринчилерден көрүп каласыңыз. Иншалла. Достор, бүгүн жума маарек болсун бардыңарга. Туугандарга чалып суукта жакшы тынч отурасың деп телефон кылып койгула. Россияда жүргөндөр. Суук болуп атат, -21. Так, туугандар, Жалалабад обменка бааларыны тарта баштайын. Доллар 86.50, евро 90, рубль 1 сом 25ке көтөрүлүп калды. Туугандар, бүгүн сатылышы 1 сом 26 тыйын. Бул обменкалар баасы. Азыр жалаң калтырып кетем. 86.50, 90, 1 сом 24 тыйын. Satılış bağları 1 сом 27. Şunda voltat 13 yanvar 2023 yıl. Admenka bağısı 1 сом 25 deyin ertemen. 12 olup kalıp saat ertemenin kalgan жоқ. Şunda hazır banklar bağlarını kaldırıp keteyim. Tak, emin banklar bağları. Dostlar, Kapital Bank dolar 86.20, rubl 1 сом 26 deyin, satılışı 1 сом 30 deyin. Так, бұл жақта Aman Bank kurs valuta bağısı dolar 86.20, rubl 1 сом 25 deyin, satılışı 1 сом 30 deyin. Keyingisi бұл Eka Islamic Bank var. Eka Islamic Bank'ımızı kurs valuta bağısı. Tak, dolar 86.20, euro 93, rubl 1 сом 26 deyin, satılışı 1 сом 30 deyin. Narı жақта Bakay Bank kurs valuta bağısı. Bakay Bank dolar 86.20, euro 93.50, rubl 1 сом 26 deyin, satılışı 1 сом 30 deyin. Tak, Bank Aziyan'ın kurs valuta bağısı. Dolar 86.20, euro 93.50, rubl 1 сом 26 deyin, satılış bağısı 1 сом 30 deyin. Doskredo Bank kurs valuta bağısı. Dolar 86.20, euro 94.05 ken. Rubl 1 сом 26 deyin, satılışı 1 сом 30 deyin. Emi akırına Kırgızistan Bank'ına kurs valuta bağısını kaldırıp koyun. Kırgızistan Bank'ına kurs valuta bağısı dolar 86.20, euro 93.50, rubl 1 сом 26 deyin. Satılış bağısı 1 сом 29 ken. Şunday oltat 13 yanvar Жалалабад шаарынын курс валюта баасы. Şunday olup kaldı dostlar.